Dobrý večer, počitovaní patrače. Celá dneškajša emisija na svoj spôsob pošvecena nacionalnej tematiki, odnosno spatranju našej prešlosti i terašnjosti prez istorijni vyhľadovanja Mirona Žiroša, prez muziku Pizzicato Benda i prez televizijnu adaptaciju teksta Rusalka u vyvodzenju našeho nacionalnog teatra. I tako i prehodzime na peršu čas emisiji. U jednej iz naščivog staromu kraju delegacija, u ktorej boli Marinko Dudaž i Eugen Mudri s pomocu Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, znjala i dlukšu rozvarku u Kazincbarciki u Mađarskej s našim poznatim vyhľadovačom prešlosti Mironom Žirošom. U šlidujucich minutoh uvidzice čas tej rozvarky, ktorú za televizijne emitovanje pririhtala naša redakcija i u ktorej Miron Žiroš bešeduje o naših seljidboh i suđbi Rusnacoh u Mađarskej. Rok 1745. Drugi dzenj Pashi. Grigorij monah tak zapisal. Šteracec duši nješka rano na juh Bože. Okripeni z tajnami presvjatima. Preblagi oče vse vseleni, naj tvoj blagoslov bude z njima. I zavar knjižku. I patraci na drahu zdihnu. Pojdu iz Ščevelji. Češko tomu, co dom traci, pod cudze njebo, co šeseni. Ja nješka potvrđujem, že našo priseljenci do južnih krajov, oni prihoda od všazi, ne prihoda, priseljuju direktno z određenih mestočkov, gdje stekli, znači oni stekli z hornici, ljevo su preseljeni pre češki vojeni i religijni obstavini. Najveće stekanje ušlidelo za vreme povstanja Tekeliji i Ferenca II. Rakocija, a to ti povstanja povedme Rakocijovo bilo od 1703. do 11. roku. Tu najveći Rusini z toho kraju buli u tih vojakoh, tak volanih kurucoh, bo vereli Rakocijovi, že on prihilnik Rusnacoh, bo je tu narodeni u Potisju, u ruskim kraju, a gdje pojedni tvrda, že znal i rusinski jazik tedišnji, međutim, on še poznejše, už tam 1707. roku u Onodu vyslovil, že se bori za mađarski prestol i za vlast mađarskih panov. A Rusnaci zvihli povstanje i privedli Rakocija preto, že bi še ošljebozeli ekonomskih pritiskov porciji mađarskih panov. I tu, ja hvalim nahradu našim Rusinom, bola tota, že već kad do većih mestov položilo višadla, šibenjici i lapali všetkých týchto sekali od vojny i ostalači postali žrtvi.
Takže našich priseljencov tu do Maďarskej, do toho kraju, bolo i počas Turkoch interesantné, že keď stekali z tých krajov, tu my się nachodzimy na hranici, bo Turci stihli do Egeru, a tu napadali i pljačkali to ti kraji. To ti kraji boli manje veći hranični pusti. Međutim, ljudi koji prihodili i koji stekli za hranicu i vošli na turecku žem, tu u tej tureckej žemi oni mali virsku šlebodu, mali svoj harač, porciju i šlebodnejšie žili, jak to žili pod Maďarami u tých vojnoch. Musíme znať toto, že ríka Užhorod bola u stvari hraničná ríka medzi Avstro-Uhorskú vojsku, u stvari Habsburskú vojsku i maďarských kňazoch. To bol to stredok. Medzi tým, keď sa vodzela vojna, ona rúšala celkom zo Semihorodu i išla, povedzme, až prešla celý tot kraj i vošla až i do Slovackej i Českej i tak dalje. Znači, tu boli to tie stradania. I preto naši ľudia prišli i zo Poľskej, od Lemkoch i od Haličinoch, znači preseljali się tazi i prišli tu do tých krajov. I ja to na jednim mjesece až ih varalo, že mi boli vybeženci, ľudia stekali z tej bidy, keď im paljeli, bo im chyži, obista valali, paljeli i jedni i drugi. Znači jedna vojska i druga, keď trebali zavrat tvrdinju, povedzme u Mukačovsku, ta paljeli domašnji, paljeli šitski valali, da se cudza vojska ne može tam pretribovati. Znači, zistožovali statok valali, a ľudia od tamo stekali. Jedni stekali do brehov, a drugi stekali spravo juhu. Znači, musím povtoriti ešte raz. Toto, co som naišao sam tu u Maďarskej. My się dneska nachodzimy u Kasimbarsiki. Od nas dolu prichodzi znova Boršot i tu máme valali, ktorí škoda, že ste neobišli, povedzme Naččeč, Hejo Kerestur, Šajo Petri i ešte kolo 15 valali, gdje najjužnejšie ľudia sekli do tých krajov. Medzi tým, gdje po jedných valaloch, mestoch, povedzme u Hejo Keresture, oni za sebe trimali, že sú Poljaki. Pretože sekli u to čas, znači 1700 roku, 1680 roku povstanje bolo, zvihli Rusini, Lemki povstanje i poljski hudobni narod, zvihli povstanje protiv svojih panov. I oni vecka prejest Dukljanski pereval, prehod, stekali. Drugu stvar, co musíme znati, že povedme jedna čast spišu kolo 300 roki, lebo među 200 i 300 rokami, bula poljska vlast, poljski panove, kraljove, či už jak se volali, tam překartali, tam prekartali jednu kraj, ta jak zalog musel dati tam mesto, naseljenje, gdje žili Rusáci, može biti veći tisjaci, dešatki ľudov. To boli 3 horodi, 50 valali. Gdje žili Rusini, tedišnji pravoslavni žitelje. No, da je rozdlužujem dalje, takže som tých našol tu, že se volaju Poljakami. A preto ste Poljaki? A preto, že pamätajú našo predky, že sme otac prišli. I dzekujúci svojim predubezenjom, oni dneška napravili veľký kríž, vysoký zdešec, lebo ich tých vecej meteri, ktorý dneška stojí, ja ho vyslikoval, dal som ho svojim knižkom, ktorý patrí na Poľsku
i patri na Dukljanski pereval. Znači, a z Dukljanskog perevalu, ja sam čiste buli tam, najhodiše na Ždinju, to ti našo ruski valali, bo ja kad pošao do Hejokerestura, išće mi stari ljude znali i prepomnut slova da jedni i zapisovao sam doktor Karpati Buzovnu jak tolmač, bo ja mađarski nie mohol všetko rozumieć, ale povedzme, kad sam pošao do Hejokerestura i vošao do ljudov obisa, to bilo bi iste take, jako da sam pošao do Kerestura, do Kocura, isti hiži, isti obisa, isti tvari, isti ljude, ista pripovedka i već kad bi jedan i zašpival cela djezam ktoru pisnju, ktoru i mi špivame. Znači, bili to Rusnaci, Rusini bili, međutim, sigli su s hevcih kraju. Ja vidim, že se už lapela i paučina na to tu napravu. Bar davno tam je. A co to? To mi tkali. To šedla žena. A jak se to volá? Krosna. A je to všetko menom, a? Jak Čo guňomu ide. To všetko menom. Jaki majú mena? Kožík má guňomu. Potom, čo toto druhé, no? Čo oni varili mi? Podnožaji. Podnožaji, nakrucovanky, to prez veľo trebalo. To sme teľo mali, čo sme s vozom odvezli do vody a sme vymočili konopy, sme ich vysušili a tak sme treli. Dobre, ale keď ste mali krosna, vy na nich, co ste robili na krosnoch, ste tkali, hej? Tkali. Čo ste tkali? Mehy, poňvy. To nám trebalo všetko, bo sme gazdové boli a to nám veľo mehy trebalo. Tam sme 100 mehy mali. 19 holdy žemy mali sme. Táto veľká robota bola. A odkedy vzali žemy, odtedy netkame. A keľo roky už, ako tí krosna nerobia? Keľo roky? Teraz 58. 58, jak nerobia. Jak nerobia, hej. A kedyže sú napravení, vidím, krašne sú pošorení, cifry majú. 1905 rokov. A ktorého roku vy narodení? 1912. Znači, krosna 7 roky starší od vás. Starší. Kornica u ušim, u smislu to kad poveme, že otkaz beše priseljeli, a priseljeli beše z tih valao, ktorý mi može biti dneška na Štivice da jedni. A pohodzime od Siveru z Haličini, bo povedme, jest dokumenti, povedme, dzivka Andrija Peršoho, dzivka, думам, že Vladimirova, keď nehrišim, prišla tam z toho roku tu i povedme, Anastazija pochovana je u Tihanju na Balatonje i ona u svojim peršej mađarskej knjižki piše, že ljubi bus tu u Tihanju, ljubi bus u Tokaju. Bože, tu všetci ljude taki, jako da je doma, čustvuješ, tak ljude bešeduju. Znači, u tim kraju, u tedišnjem času, 11. vijek, 12. vijek, žil ruski narod. Žil čovjek što s takvu bešedu, jako ona bešedovala tam. Normalno, že to bilo rozliky.
ale bolo osnovne toho, že bolo počúvanie i porozumenie medzi sobou, že to naša žena. I tak máme my veľa krevní, kraľovskí, carskí viazy Ukrajiny, Haličíny zo Maďarsku. I tu še otrimovala toto jedno. A slučajno až i taki dokument jest, že povedzme valali tu Hotrijevo bi hodil Rusku gadnju i Rotu, Vislavu, u Čerehatu, gdje se naselili, že boli naseljeni u 12. 13. viku, že ih tedi kad bula Haličina pod vlastu mađarskog kralja, a mađarski kralj imao 8 roki, znači ta robotna moć z toho kraju privodzena i priseljovana tu do Čerehatu. Ja mal u ruske jadnji na magnetofonu jednu znjatu, jednu najstaru ženu mi pripovedala i ja še lamal, imao sam identifikovat jej bešedu. I kad prišla do Kerestora Perširas z Poljske, pani Nješka je profesorka, i pušćao sam jej tu bešedu na magnetofonu, tad je bila u drugim stanju, dohađem se tamo povim, jak se vola, i Nješka ona u društve u čtvrtim slavijanskim narode. Kad sluhala toto, ja patrajući na nju zamerkoval, že je slizi išli i kapkali na bruhu. Ja bi ključil magnetofon i pitam se i prebace, da to sam je zrobil dobre, a nie, tak bešeduje moja mac. A jej mac Lemkinja, która žije u Poljskoj, bol sam u ušte Ruske. Bol sam u jej ubistvu, gde se narodila u jej brata. Znači, Lemki, ktorí pre povstanie, ktoré še zbulo u servis, čekali tady tu, tak se preselili tu do Čerehatu i zatrimali svoju bešedu. Bo tam u tim valaje nie bilo Maďarov. To ľudia bešedovali po svojim. Pred 25 rokami, keď ja prvý raz prišiel do toho Valalu, do toho kraju a prišiel som prvý do Mučonju, každý človek znal bešedovať po našomu. Jak dneska ľudia bešedujú u Mučonju, u Valale? Ta polovicu po slovensky a polovicu po maďarsky. Veľo po maďarsky už bešedujú, bo mladí už je po maďarsky. A starí neengedujú. A naši starí bešedujú ešte po svojim, hej? Ištík. A čomu, že mladí bešedujú už po maďarsky? Tak my bešedujeme po slovensky ku ním a oni nám po maďarsky. Keď prichozíme na toto, obstavili taký, že ty u Maďarskej nemaš jednoho človeka, ktorý znáše ozvec po rusky. Ani u Mučenju. Jedino to po rusky bešeduje moja rozina zo mnu, da skoro slova. Bo ja maďarsky ne bešedujem. Rozumiem da so, ali ne bešedujem. I u mojim ubistvu še bešeduje zo mnu po rusky, a z maceru še bešeduje po maďarsky. Moja supruha, ktorá z Mučenju ima ruski korenje. Od babi je trebalo ta sluhala babo i djeda, ta djedo i baba bešeduje. Kad nje seli da djeci znaju, ta bešedovala po ruski. Ta tak naučila po ruski. I najveću
robotu i najveću tvorču što je uzela, to napisala učebnik Vitajte u nas za mađarskih studentov, že bi naučili naš ruski jazik, bo v tedišnjem času na katedri u Djereč-Hazi bol rukovoditelj doktor Ištvan Udvari, ktorý naš jazik, bo mi učovali heretu, trimal za živi jazik i toho kraju. I on zamodlil supruhu, s moju pomocu mi napisali tot učebnik. Nješka, katedra utrhnuta, lebo celkom, lebo nie. Ruski jazyk, naš jazyk, še veci ne može zjaviť ani u novinoch, rusinski svet, zjavljuje še lem karpato-ruski, tot navodno kodifikovani, a to u stvari zakarpatski, takže Rusnaci ščezli. Za 25 roky jedna generacija ščezla, mladi še vystrelili. U Mužonju, napríklad, učiše materinski jazyk. Međutim, rezultatu ja ne vidim. Dostava penjež. I opština dava da su otancovat znaju, što su im dali disketu, ta disketi naučili, da jednu pisnjočku vi recituju, kad ju to zahradki prečitaju, ali živoho kontaktu, živoho njet. Tot proces asimilovanja, ktorý i nás všelijak čeka, nie na tot maďarski bok, ale prirodno, procesno, so zbyšanými manželstvami, so vševäčším zajedinským životom, má, jak sa hovorí, jednoho dňa, či to bude 20, 30, či keľo roky, ušli. Jak tu tí starí generácii odchodzą do wieczności, młody się rodza bez pamiętania, znaczy to z predpostavkami, to, co czują od swoich rodziców, to, co jeszcze znają. Także судьба malých narodov, ale keď chceme byť reálni, dneska, 21. wiek, prichodzi tot čas, že nie je interesantný ani nacionálne državy. Stvára sa Európska únia, stvára sa jedinstvené trgovište, jedinstvená privreda a národ treba da se manifestuje po tým, jak bešeduje, špíva, jak se oblieka, jak tancuje, jak ima na sebe toto, že by ukrašoval svet. Medzi tým, že by se stvorila i otrembala narodna svidomosť, ona se muši rozbivať. Bo nacionalna svidomosť, hoď je bardzo blízka so termínom patriotizam i ľubov do svojho vlastného i toho zemljiva, nužno neophodno ju rozvíjať. Maďare u svojej politiky, že by obstáli na tú području u strednej Európy medzi Slavianami, zavedli svoju doktrínu stvarjanja jedinstveného maďarského národu, všetkých pomaďaric, hvarili, že sa maďarský duch treba nosiť so maďarským mliekom. Znači, bac už nacisky, treba zecku da špíva, pripoveda po maďarsky, že by ono zdobulo to maďarský duch i rozvilo sa. Nažaľ, ja dožil lično pred 20 rokami u tej chyži, že mi chlapec o vody
stanul keď na polnoci čul hymnu i položil ruku na perse, na šerco. Ja še pýtam. U Đurđove som zapamätal, keď som bol pred 50 rokami, že na jednej svetočnosti malý Serb od 5 rokov prestúbil po stole i kričal ja Serb, ja Serb, ja Serb a všetky mu kľapkali. Ja še pýtam, či náš Rusák da kedy mal šmelosti, odvažnosti, že by še tak spravoval. Sami zdá sa, že nie. Náš Rusák nikde nenahlašoval svoju nacionálnu prírodu. Nás bratstvo i jedinstvo chovalo druhý roky za vreme Tita. Tedy sme mali svoju doktrínu, že ľúbme svojo i počitujme druhé. Dneska stihla doktrína, že multietničnosť i multinacionálnosť ľúbme rozličný, bo keď sme rozliční, ako tí rozliční kvesa u zahrady pravia tú krásu tej prírody, tej záhradky. Co sa slučuje so s nami i co sa s nami hodno slučiť u budúcnosti. To práve toto, že toto kvece u tej rižnej záhrady sa slabo políva. Vyšla hviezda na kraj sveta, zasvítila na pole sveta. Nebola to hviezda jasná, tiene Panna Maria krásna. Išli tam apostoli, čom ste smutní, neveseli, jak mi by veseli boli, keď mi Krista nevideli, neslyšeli, jak vo štvrtok pri večeri. Išla tam matka jeho, Zabudli ste, hej Dani? Zapomnili ste. U šercu nosíme Boha Isusa Krista. Bože veľký, od Rusinov sveta, zácen molitva sviatá. Bože veľký, od Rusinov sveta, zácen molitva sviatá.
snímok bude, dok nám žije slovo. Tam te rodí mi náš kraj. Bože milostivý, čuvaj nás od zlého, mír i slobodu nám daj. Bože milostivý, čuvaj nás od zlého, mír i slobodu nám daj. Milostivý, čuvaj nás od zlého, mír i slobodu nám daj. Bože milostivý, čuvaj nás od zlého, mír i slobodu nám daj. Mír i slobodu nám daj. I dalje šlídzi pripovetka o nas, Rusnacoh, ali teraz pres teatralnu umetnost, a tekst Rusalka našeho poznatого pisatelja Štefana Hudaka adaptovali na scenu našeho nacionalnog teatra postavil Mihajlo Zazuljak, a 2012 roku znjate je i za televiziju. Ej, ti! Kto ti? Ja? Ti. Ja? A kto ti? Ja Rusalka. Klaneš. Ja povedem, že ti... Teodora. Prekljatstvo. To tebi Patrašicko znaju. Sluhaj ti, co sebe ja navoluješ. Poznam ti Abrahama zo Smolenska. Otkaj? Zo Smolenska tu papu. Nije poznao. To ta veljo zna. Uvredzuje. A co šmarbaš ti tu tejo do toho molitvenika? To nje molitvenik, ale notes i ti imaš bud ciho, kad ja pišem. Ha! A ti muši buđe bar spismeni, kad nje možeš pisat dok dak to bešeduje. A, hovoriš, nje poznavši Abrahama zo Smolenska, ha?
A odkąd si već poznate jeho kazanj o nebesnih mocoh? Nie poznał i nie znam, odkąd znam, ale znam, że znam. Čudne, baš čudne. Nie poznał ja ani святого Базилія младшого, автора власного životopisu Теодоро. До неба najsze dźwignie našich šertov. A tak, ti znači to čuvar zverov, o kotrime cali čas to ti dvojo straša. Tadze! Ale zapametajanje Teodora ja rusalka. Ti, šestro, mrtva, i jak taka mogla biš budzi čit. Hej, ja vše ne budzem čit. Mušela sam trimać jazik za zubami tam dolu, či hore, teraz nie budzem. Ja jak drugi anhel na toto hvarim, že mrtvi nie bešeduju. Tak, muderica. A kto ti, že taki mudrosci vyvaľuješ? Nie uvredzuj, znaš? Ja jak drugi anhel, kotri prowadzi mrtvih do vičnog rajskog blaženstva, jak i moj kolega Perši anhel, za toto robotu kvalifikovani. Kvalifikovani. Ozda ste zakončili višu partijnu u Kumrovcu. Ljebo diplomovali za menadžerog na braća Karić. Mi, Anheli, ne spušćujeme se na uroveň hevtih tam dolu, a ti ne mišaj prešlost, terašnjost i budućnost. Aha, dobro si moj pretpostaveni odrezal. Vera i odrezal. Anheli, čebinje, a dze vam kridla? Anheli maju kridla, a vi? Pa se nacuvi zdabece, fuj! A i jak to beše dujece? Ha, po-ruski. Po-ruski, brate. No, povec, Anhel. Anhel. Nie, hovno tebe, Anhel, ale Anhel. Jak si hvarela? Tak si hvarela? Tak sam hvarela. No, keď si tak hvarela, ta vec kaj povec, hiža. Hiža. No, na isce nam huja, keď ani to ti hore ne znaju bešedovac po-ruski. Već ni čudno, že ani to ti dolu ne znaju. Huja nam, huja. Huja, bome, huja. Do huja, brate. A kto vas poslal ku mne? Znaci vi kto ja? Kto? Teodora. Ja rusalka, nie Teodora. A ljepše mi šmejce, ljepše mi šmejce. Ti... Każde mrtve jak perše, nie se budz mrtve. A jak druhe, ono nie chce bud zvono, ale da co inše. To nie pravda, ja živa. Pritrimaj. A posluchaj, dako zljepše. Dihaš? A co si briga, či ja diham, možem jak sem. Ženska, Klavo, sluhaj, keď si še krašnje moj pretpostaveni pita. A na isce, ja ne diham. No, može dahto, kto ne diha, poveš, že je živi. Ali ja bešedujem. Ale Zuzan Helami, pani Teodoro, Zuzan Helami. A kto počne bešedovať so zanhelami, sestro, zostým ukazuje, že zemu pravé mesto. A cože ja vec budem robiť? A nič, práve nič, mŕtvi nič nerobia. Ročný, šestro, ročný, na neodredzený čas. Pa dobre, ja ne diham. Povezme, že som mŕtva, ale a cože ma vec bud zo mnu? Nič. Pri živých jest hevto bulo, je i budze. A pri mŕtvych ostalo len hevto je. Je. Ale ja bula. Zabuđeš i bula. Odrudz jazik živih i nauč naš. Zlami človek ne može bešedovať. Može, sister, ale inšak. A povedzte mi, že jak? Za počatok bude najlepše nijak. A keďže zažljem odlučiš še vyslovic da jedno slovo, spoza njom muši buď čista čistučka pravda. A co, sve se pove, že ja tam dolu ciganjela? Nie. Chceme poveš, že si tam dolu bešedovala so jazykom živých. No ale my tracíme čas. Bome. Stavaj. Stavaj. A tebe čeka, Drahana Kotrice, mi Anheli provadzače máme provadziť. Taký zákon. A co, zda i tu panuju zakoni? A cože ti domaš? I tam dolu boli 100 zakoni, a panovalo potpolne bezakonje. Kradlo še od njih malo, zabivalo na šitski boki i silovalo. Paď,
prašku. I na njej sedmeri zveri. A pri každih zveroh čuvar. A čom? I tu šelopči, a? Draška, jak vidiš, přeprikrejša, a vozi do hodu do vičnoho blaženstva. Na každých zo z tých zveroch čuvare otce budú vymáhať, že byš bešedovala o svojich hríchoch. Keďže ich máš vece jak 7, vracame sa nazad i počíname znova od perších zveroch. A čomže vy takí dražky neinstalovali i tam dolu, ha? My, Anheli, nezadluženi sme, že by sme davali takí informaciji. Mi si dlužni poveže čuvare zveroh znaju co pravdive, ščire, a co falšive, ljudske. Ale čomže vec až 7 raz preverjovať, že co falšive, a co ľudské, ha? Neznaš ty, brate, sestro, že jakže hevky tam dolu vyvešteli lojic, že by sprevedli i samoho pána pani. Dobre. Porihtana som bešedovať zo svojich hrichoch, ale za toto mi potrebni okremni uslovija. Vidi, ona postavlja uslovija. No hajde, ale na kratko. Na jar, keď počne željenic trava na lukoh, keď zapopča verbi i zaželjenjaše polja, tedi na pobrežja zo ozeroh i rikoh vychodzime mi rusalki. A otkaľše vi podzeli u tih ozeroh i rikoh? Rusalki to dzivki abo njevesti kotriše zadaveli u rikoh abo ozeroh. A kiva zminki, brate, sestro, honjelše kupac u tih vodoh. Toto še prave i ja htjela pitat. Smrot, brut tupaku! A i vam bi dobre prišla kupačka. Nam? Hej! Pađu, a baš še každi rogu kupame? A je vaš čuc vas! Fuj! No dobre, naj vam povem, keď ste neznali. Rusalki davenici, kotri na vikov pošli zo každodnjovoho žemovoho života i preseljeliše do cemnih ozeroh i rikov do skaskovih palatov. Jarnji rana vyvoluju rusalki vonka zo zvodi. Oni vyhodza na pobrežja, lapajuše za ruki do kola i vyvodza tanec horovo. I špivaju pismi, ali ich pisni nebezpečni. Okremenje za hlopski rod. Hlop, abo leginj, kotri ih sluha, začarovani uhodzi do kola. Oni še zabavljaju s njim, zabavljaju i odsahuju na rične dno. Chcete da vam da co odšpivam? Nie, zekujeme. Može bud na drugi Tak zavod? bi vam krašnje bilo. Rusalki holi, maju bile celo, a oči iskravki belavi jak morske hljebini. Naiste bi vam krašnje bilo. Fala, sister, fala. No dobre, no. Ale povedzte im nje, jak ja budem bešedovat zo svojih hrihov, keď ja rusalka, a rusalki besrišni. I jak budem bešedovac, keď nemam uslovija za toto. Čibinje. Opače. Nie holaši, venec zo šašu nemaš. Oči jakiš, brate, sest. Ja. No ne hibaju patriče jaki oči. Ma jaki. Oči jak oči. Dobre mnie i tu. A cože ja već budem robic? Ja bi povedla nič. Prave tak. Mrtvi nič ne robja. Oni také coška jak nezanjati. A co, sve se poveže polovka ľudzok zo žemi, zo skotri se me kindapovali mrtvi? Nie widzieli mi tam na ulici nijednoho mrtvoho. Ale polovka z tých, kotri še špotaju po karčmoch, kafičoch i parkoch nezanjati. A hvarice, že mrtve a nezanjate, že to iste. A i to ti, co ešte vše zanjati, živkaju na roboti, a to znači, že su na umoru. Budze, že jaki tam dolu tvorec, taki i oho djelo. Vidiš što si teraz naparatovala? Keď to zrobiš ešte raz, zbere svojo. Znaš? Toto si netrebalo. Ženo moja. Terko moja, njedo som se celého života tam vljekla dolu na svoj kljecu, a ti mi ne daš mira ani to? A ja podumal, že idem ja za nju, no ešte i najdem u pomoci kad zatreba. Mocna pomoć. A hej, u pomoci. A to še mi tam dolu ne pomahal mo toho jedna? A ja se namahal. Ej, namahal šiše najsperšu karčmu uvala je za šednu z do njej, najljače jak švi.
I već znaj se javica ujem spod kačmarskih stolok, hej? Dušičko, Co? nie było baš tak. Było, že to bol takedy šorovi. Bajako, šorovi privljekše zo skarčmi domu, po cihi ucahnul do zadnjoho dvora, prebljekše pri psovej kiški, išće i poskladal tak pantaloni, cipeli, botoši i hrapi človek pobunjal šitski psi zo sušedstva. Sušedi dumali, že kradoš. Dušičko, nie musisz tu pred všetkýma pripovedať. Ne preko jedna, skrišće tu pod suknju, keď se to ti najdu da buze bidi. Musím. Pod suknju. Tak, dobre si? A povedz mi, vidiš ti tých dvoch anjelov, co šedza obok i prešvećuju me, že kridla maju, ha? Angeli, Dušičko. Hej, Ha, ja nikoho nevidím. a maju to ti, co ih ti ne vidiš, kridla? Може бuz maju, a može buz i nie maju. Jak iše, ani še povadzic, ani še poradzic. Nie widzicie się, że tu prisutnych tożkach to nie priwedzeni. Stvarno. Mam feeling, že tu nie nič. A ja keď by dať sa bolo? Słuchaj ty, Teodoro, co sebe rusalka navoluješ. Mogla bi nam ti povest, či tu jest nič? A či jest daco? Diletantu jeden. Tam, gdje je zdaco, taho što to daco i nič, zažnem je coška, to zna i male dzecko. Hej. Hej. No i potolkovala si. Také daco u hlavi može zdumať zlim osoba, kotra ne zna ni sama, co je. Či je Rusalka, či Teodora? Zapametaj, u každej miri vekše jebo menše i každa žena Teodora. Dumaš bludnica, hej? A povez mi, bratu, keď si taki mudri, či može zo šorovej ženi postać bludnica bez bludnika, ha? Ha? No, co še zakuješ? Uvidiš ti svoje dok se čuvare zvero hlapja do svojih rukov, znaš? Aha. Povedz teraz, daco, keď si taká mudra. Co robiť sekať? Čit! Nie čitkajše, znaš? Čedujem. Poľa, teraz už i sama za sobu bešedujem. A znaš ti, že akí to ľudia, kotri sami za sobu bešedujú? Plem, plem. Puknuti. Až do nieba. Co berceš ako peršomu čuvarovi zverok, tu si viza. Najšedvinje našich šercov mocnila. Slika i prilika državljana Srbiji, kotri putuje po Evropskej uniji. No, to si treći milenijum. Cože, verci, šusko jedna. A co že ti pučiš, kad biš vyrosla u lješe? Jaka šetorosva arka pred mojima dvermi vozi. Čuvar od zverog číslo 1 pred tomu Teodora, ktorá nás prešvećuje, že je Rusalka i že je živa. Tu ti viza od portira. Nebo zna, co mohlo to i ljepše, a i čud, coška, stalo vam dluho, hej? No, Teodoro, ti co nas prešveću, uješ, že si Rusalka, umartaši. Angeli hvarja, že sam mrtva. A co ti poveš na to? Oto. Nje, ja nje mrtva. Živi ljebo mrtvi možu buzljem ljudze, ljebo životinji, a ja Rusalka. Ale ona nie diha. No, co poveš na to? Oto. Rusalki nje dihaju, nje jedzanje. Ja hladni! Co sam hvarela? Hvarela šeši hladna, ale ša Rusalki nje jedzanje pi. Iju. Tak, nje rodzaše, nje umeraju, nje dihaju, oni s jednim slovom Rusalki. Presto ti zve, eri prešli milioni pokojni du uši. Ale taki zloženi slučaj som ešte nemal. Čul som, že tam dolu calu to tustva, ale co oni navolujú život. Vykomplikovali do konca i teraz mi tu posilajú ani žive, ani mrtve, haj. I vezna ja, jeden čuvar zve, eroh, rozbijam hlavu, že som vám obis, haj. Čas skorej dobre znali, že som mrtve.
ša pređobliži Ive zo Skopiju, odosali hlavu od se, ela izo živoho zrobili me ertve. Aj, a teraz, seks, droga, rock'n'roll, turbo, techno, ile co, pošli mi aniži, ile ani me ertve. Sluchajte vi ojo, povedzte mi mne, kto to tam dolu njesovi isno okončuje svoju robotu. Brate čuvaru Zerok, mi svoju robotu okončali sovisno. Stvarno, vera Bože! Nakazane vam bilo privezme ertve, ali privedli ani me ertve aniži Ive. Haj, preco se prijali nedokončeni produkt. Polufabrikat. Problem o kotrim ti bešeduješ nje u našoj kompetenciji. Danas bilo danas, a teraz je teraz. Juj, danas tam dolu životi odberali kraljove, carove, bojare, zbojniki. A teraz će tam dolu do tej roboti lapeli šitski. Nie možeš rozlučit, že kto profesionaliza, juj, kto amater. Stvarno, češko rozluči sto car, kralja, bo vladara, kto zbojnik. Pravi oceni, že slovovi značnomu državnikovi, bo jeho slikijak obrazi na muroh i peših bokuhu novinog. Ak je tam, šit, vo novinje z vlastnej državi na Kipar, vecej penježijak, co čapija šitski drobnik radoše za cali svoj život. Ja... Naprosto ci to ti mali kradoše počnju zdabat na mučenikov, kotrih treba sanovac. Jaj. No, povedce mi, zjakej se mi to, že mi privedli toto tu nedokončenestvo orenje. Brate čuvaru Zerok, to neznáme ani my. A jak neznáce? Ma to ta žemka Aľa. Ma, ale nema. A cože robíte, že on by Iva? Nie robi nič a žije u kraljovskej palati. A hej, býva u Bilej palati i troši penježi. A odkaže mu penježi, keď nič nerobí? To nikto nezná. A dobre, má to ta žem predsida Atelja. Bajako, nie jednoho. Hej, a cože oni robia? Vyberaju še. Hej, a dobre, jaka to ta žem Eľka? To še za teraz nezná. A kedože máš i teľo? Ej, toto še ne znam. Ozda dozname posle popisu. Sluchajte vi, zachovi mne, 13, aj, zvonka, kes, čibe, Pazi! klanjajte še ispred, očo, zvonka! Napredok, tomu še vece nešmeme vracať na oči. Rozčuloše po całej naszej galaksii, a może buzi širše, jak se še spravovali na perších zveroch do uchodu do wiecznego blaženstva. Hej. Państwo, môžem poviem, že také dáco nezapamätáne u našej galaxii. Ja také dáco nebudem tolerovať. Ciężko nam. Cicho buď. Kto tam žubroní, keď ja bešedujem? Ty cicho buď. Ja ciho. Keďže ešte raz dachto usodzi žubrotať, pošlem vás nazad na perší zveri. Jasno? Jasno. Replika? Mirno! Čulaši, rozkazane mirno. Mir vi dva. Som nehlucha. Mir vi dva. Rozkazane mirno. Hele, Anhelčku, to tu chmárku blížej. Zdaleka som. Dobre. No, najčujem, že ktovi, kotri se sebe došle bodzeli také neuzvyčajené spravovanie na perších zveroch. Harus. Nebeš to s odvitom. Čuvaru Zverok číslo 2, my zo zdržavi Srbiji a po národnosti sme Rusnáci. Aj zo zdržavi Srbiji a volá se še Rusnáci. Miru, Nebeš ho prez druka. Збунети, як пашово швіні. не uvređuj, znaš? Prebač
prepačím, čuvaru Zerok, oni dva ešte nemajú dostatočno diplomatičného iskustva. Selši poves, že sú bezočni, hej. Nie. Ona še takvari, uče pičku, bude z tebe vol. Ti stvarno chceš da virveš? No, naise čudný to šved. To ti, jak se to hovorili, že še voláce? Rusnáci! Hej. No daj mi opatríme tu knižky, že co to za šved, to ti Rusnáci, hej. Nie, hej. Njeric. Munje. Njeru, munje. Dalje. Tenica. Ali nje. Najt. Sini smuška Rusini bez muški Rusi, a to bi boli vi, a nje? Mi nje Rusi, mi Rusnaci. Ali takih u moje knjižki njet. A kad su u moje knjižki njet, već take ani ne postoji. A či vidakus nje cugace, ha? Nje. A je zdaco! A či vi nje teroristi, znace i to ti teroristi takše isto ucahni do cudzej državi pod cudzim menom, a pod oblečijom ljebu kufrov noša eksploziv i vecka puf. Dušičko! Nie čitkaj še, znaš? Upravo Teodora, co sama sebe Rusalka navoluje. Mi, brate, Rusnaci. Nie hvarela som. Mi Rusnaci mirni šved. Nie povede bim. No za každý slučaj, zažlem bude neobhodno pretrezva se i to bezpečnosť naklada. No lekušik, tadzin, nožky, ručky hore pozvihnu, zdaku zmachať, hej, da mi vidíme, co tu je. Jak kotka ti znaš? A tu co? No. Gotovi sme. Zvihni jednu nohu. Nie môžem, bo mi zaterpla. Lijepo zvihni nohu, lebo sme najste hotovi. Ach, to tam znova žubronie, hej. Ona. Čula som. Bešeduje sama za sobu. Plem. Pukla, hej. No ta... Počinjeme mi od tej Rusnačke. Ja nie Rusnačka, ja Ruskinja. Dušičko, dobre si mu hvarela. Valja. Hlob Rusnak, a ona nie Rusnačka, hej. Zapametaj, Ruskinja, a nie Rusnačka. A jakže može buc Slovak i Slovačka, ha? A jaka mnje briga tam za Slovacok. Oni najbešeduju jak oni su, a mi bešedujeme jak mi chceme. Palje piše joho. Keď Slovak Slovačka vezmuši buci Čeh Čehačka i Poljak Poljačka i Bakupak tebe znaš? Brate, zmirše, šestro. No ta, najmilý zime, co še tu skrila. Aha, chlopská noha, hej. A odkaľ pod ženu dva žensky i jedna chlopská noha, pýtam še ja. Vaši pevni. Tota i tota, to moje nohy. A tota treca, to tiže moja, ale rezervna, žimska, ščuhana. No, ne mahaj, zoznutelja. Ljude, perši raščujem, že ktoška ma rezervnu žimsku ščuhanu. No ta cože, keď može mac auto rezervne koleso, ta može mi ja mac rezervnu nohu. A i hvareli mi, že draha daljeka,
da som se za njega i Bože žala. Jer sam njemala žensku cipelu, da sam nadzala klopsku. A co še vi dvojo rehotace, ha? Mirno! Nole, šitsko vonka zo skišenkoh. A co ti maš tu u tim pakeciku? Hljeb i cibulju. Jaj, nie našla si dačo ljepše na drahu, ali cibulju, hej. To je cest. Joj! Ja, nie rozkrucuj ho nižaš, hej. Zakrus to cestnog i skloň ho. Jem naj znaš, že se već se nje užvalim. Ani ja. Hej. No co počas? Ja. A tak. Zo državi Srbiji, kotra ma kralja, a nje kraljovina je. Kotra ma hraždanoh, ali nihto ne zna keljo ih jest. Kotra ma hranici, ali nihto ne zna pokljasu. Kotra ma rusnacok. Hej, a ktorí neznajú ani co sú, ani kto sú, ani odkaľ prišli, ani kadzi pojdu, ani jakše vrasa nazad, ani nič. I co vecka na ja počnem s tobu, ženo Boža. A pužme na idem dalje. Hej, a dze? A dalje, znaš, nas je šazi. Dzejem kopnješ do hrudi, najdeš rusnaka. Evropa, Amerika, Severna i Južna, Kanada, Australija, Novi Zeland, Afrika. Cože jezi šarnih rusnacov, ha? Že čarnejši ne môžu bus. Hej, sluchaj, ľahko by ja to rišel, keď by sme boli tam dolu, ale my tu hore i zo z druhého boku. Hej, nole. Ta, jem ti nas pušť. Pušť nás, a my še už nem dajak znajdzeme, hej. Znaš, my rusnaci taký švet, že ži zo z pekla spravíme raj, keďže še baš dáme do toho, hej. A i nás pak z raju spravíme peklo, keďže vás chceme. Sluchaj, ženo, máš ty coškaľ u tej tvojej ženskej bogli? Mám. Ale sluchaj, ja tu čuvar zveroch. I mam odvičateľnosti, kotri šmerc znača. Ale u takim za šmerc nekažodňovým slučaju mušim še pojsť vykonsultovať so pánom pani. Pán pani? Mŕtvy jeho meno nešmu vyslovňovať. Pa je pa. Pani to Boh po našomu. No tu som ci. Vše z vami núžda. Hej. Žijete na častočky caloho i prešvečení ste, že to tá vaša častočka caloho na úrovni caloho. Hej. Dumáte, že všetko napravené po vašej meri. A po jakej, že mi to meri máme buď skrati? Zapamätaj, že vám tam dolu dáte veriť, modliť še i čekať strašný súd. Pa je pa. Ma sluhaj, keď mudri bešedujem. Tak. A povedz ti tomu tu panovi, či si tam daraz dolu vidzela, Boha? Nie vidzela. Ale zato to tu moj dolu pomedzi. Nieraz obecal, že me odvede do vičného rajského blaženstva. A vec bolo, že no, uvidiš ti svojho Boha. Dušičko, nebolo baš sve tak? Nole, pomôžte mi vyniesť to tí zveri. Ale, brate čuvaru zveroh, mi bar zvistati. Nie sme za takú robotu nevični. A za jaku že vi robotu vični? Mi, brate, šedzime, da kedy rozdumujeme, keď je zoščim, privodzime i hej. Mi za takú robotu sposobeni i placeni. No pač, to ti še vi davaju za rusnacoga čarnohorci su. A pomohnu zim. Ma či dzeše kaš? A na môj Pa ho, kuć tu dzeši. Praviš ti rusnak. Da ti si varela? Vera, že som ho varela, neham bi se še. Človek še tu trapi s tima zvermi, a više mirno pripatrace. Vstavaj! Nole,
primerkujte na to tú ženskú personu. A ja še posle konsultáciách so pánom pani vrácim, ale prebáčte, zveri muša zovnu, bo ste mi privedli tých zo Srbiji, ta še bojím, že mi ich takto ukradne. Gospode, ja dumala, že še nem tam dolu kradne. Tam še i s rukami, i s nohami bere. Frka, brate, frka. Toto nam zavarela kašu. Jaj, kaša, ja bar sladne. Tiho buď. Spuši z nohu, zacerpla mi. Spuš nohu i miruj už raz. A kaša? Ja kad se kaša našla. A, vlatelo ju. Veše doje sama za sobu. Plem. Та оха б'ю teraz, ale cože my budeme, keď nás to čuvar zverok vraci znova ku peršomu čuvarovi zverok? Ja nidem. Najde sama. Keď znam tero brehac, pozna še daje mi klapka. Plem. No pač. Žal zveri na hribet iskapal, a mi teraz tu čekame, hej? No ne, vlabi ti daku z vozduchu, hajde. Kaša! Hej, ne plep, a dzej. A šicki skapali. Ti keď nás niet, my tu. Okej, nie tu sme, a tu sme. Dovoluješ svojho chlopa? Kto vi? Ja, hej. Nepochopujem. Ja všetko, co jest. Dotkni me. Príď bližej. No? A vás nie. Čujem váš hlas, ale keď nacahnem ruku, nečustvujem nič. Ja nigdze i všadzi. Teraz si dako zjasniejsze. Nie. A či vi nie pan pani? Ja, hej. Ja všetko. A práve čuvar zverok pošel ku vám na poradu. I vžal zveri za sobu. Vžal. Ha, durak. Chodzi zo s tima zvermi jak dejaka nepleha. A co, on je druhý čuvar zverok, kotri voza do vičného blaženstva? Tá, oco. Ale von veri do toho, co robí. I neviem to. Ale ja že i prešvečený, že bez jeho zveroch nedovičného blaženstva. No naj, pusločko. Tak, buchtočko. A Angeli privodzače, co z njima? Otrehla. Ne rozumiem. Pani, preto my tu, že by sme vám potolkovali. Celá vselena še celkom jednostavno i prirodno spravuje. Nerachujúci tu ľudský rod. Ja by poved, že von. To ľudský rod. Vselenská hríška. No naj, pusločko. Tak, buchtočko, tak. Vselenská hríška. A hvaria, že vy stvorili vselenu. Tak. A vec, keď šmem povesť, nedumáce, že to ľudský rod budze vaša, a nie vselenská hríška. Počatok bol celkom inšaký. Pusločko. Pani, vidíte, pani, človek še spravoval, jak i všetko, co hej na tým švece. Celý ľudský rod bol u kruhu mojich zákonoch i žil život vselený. Veše s časom osílel, počal prinošiť svojo i vymknul zo zramíkov mojich zákonov. A domáce na tu podieju so s Adamom u raju. Aha. Keď by bolo len to. A domáce na Evu? A nie. Eva. Hej, ale i ona vymkla zo skruh mojho zákona. A vy z domáce na zabranené jablúko? Dumam na chlopa. Ale pusločko. Še na toho, co doteraz bol pod jej sukňu. Ale vy znáte? Pani, ja všetko znam. Kajem še. Pripoznávam všetku karu na sebe. Modlím vás, nedramatizujte. Šapokľa, liev, ryba, orel žijú so svojím prírodným životom.
prinoša mladih na švet, a keď príde ich čas, oni odchodza, bo tak zomnu dáte, hej? Tak, Pusločko, bome tak. Buchtočko, A, teraz ja bešedujem. dobre. A človek? Človek dramatizuje každý segment svojho postojanja, lemže by ponišil svoju realnosť. Već trebalo ljudski rod dajak opomnuc. A či menší potop u prešlosti i totalni potop počas znoja nedostatočne opomnuce. Či je vselenska, či hriška stvoritelja ljudski rod teraz tu taki jaki je. Tacovec. A, tu sme. Tu sme, Pusločko, bome sme tu. Tu sme pred pytaniem, co vec. Vidím, že všebarže pochopuješ vselenskú zahadku navolana ľudský rod. I jaki odvid. Človek, šlizaci za vlastným, hej, medzi inšim prenašol až i nás. Prenašol či vydumal? Šta to iste? Jak iste? Tak. Prenajs, vydumac, prenajs môžem hev to, co postojí jak možlivosť. A človek ju da tej chvíľky ešte nedosiahnul. No nahej, Pusločko. Tak, Buchtočko. To nie. Hev to, co nie postojí jak možlivosť, človek nemôže ani dosiahnuť. A tyž tak mu nedá ani tvoriť z možlivosti. Tvorenie, to moja robota. I preto ja, pán. Pani. Amin. Tak. Teraz od toho všetkoho, co som spoznala, ja neznam ani či vy hej, či nie. Už ani neznam, či som Rusalka, či Teodora. Tvoj otec bol cirkuzant? Neznam, nezdohadujem še. A co ti znači meno Justinijan? Nič, baš nič. I preco to ti pitanja? Hľadaš odvid na pitanje či si Rusalka, či Teodora? A co ci znači meno Teofilokt? Tu sme. Nerozumiem. Tu sme. U 6. veku žila Teodora. Dzivka vlastníka medvedza u cirkuzu na hipodrome u Carhorodze. Bola prekrásna dzivka i postala glumica. Zamerkovali ju ľudze zo svity Justinijana Peršoho. Vonše do nej zaľúbil. Vžal ju za ženu, tak keď 527 roku postal car, Teodora postala carica. Začuvala carský trón svojomu chlopovi. Keď korupcionáše 532 roku zvihli pobunu, preto, že jej človek chcel vykoreniť korupciu v svojim carstve, ona mu zo svoju schopnosťu pomohla zvládať pobunu. Gospodi. Modlím. Znači, od tedy na žemi panuje korupcija, a tam še grabi s nohami i s rukami. No, ale ty nie to ta Teodora zo 6. stolitija, nie. A na ostatku tvoj otec aj nebol medvezar. Da co keď nebol medvezar? Aj tot car Justinijan. Co to za stvora? Ozda bol papa? Šta to bol vizantijski car? A Teodora? Teodora bola jeho supruha, vizantijska carica. No, ale mala šicoška inše. Jak supruha senatora Teofilokta malaši veliki upliv na papu i na cerkovni roboti. Dzekujući tebe, na papovim dvore zjavilše period na lani pornokratija. Ale Pusločko za Boha. A cože vam to znači toto porno? Co znači period rozobludu, pohubenosti, bludný život na každým kročaju. A ty, ženo, ty u centre uvahy i zato si zaslužila sam center pekla. To nepravedne. Keď raz u živoce prišel šor i na mne, že bym še našla u centre, vypadlo, že to center to peklo. To naiste nespravedljive, pani. Tak prechodza bludnici. Lepše povece, že tak prechodza baksuzi. Ale... Pripoznajte, že vy nie, pan pani. Ale pani... Pan pani by nikda nedošrebodzeli, že by osoba, kotra še raz našla u centru, mesto u centru uvahy bola u centre pekla. Zakončali sme falšivi, pan pani. Trače vonka, het! Ale zapamätajte, že my, hej! I že sme vše i všadzi. A to nie... Čet!
Dajte! Ba, Ideme. pusločko. A, nješkaci, každe se bud njejem pan, ali aži pan, panje. Ej, Rusnaku moj, ibaj, dzeši, ibaj, znam žeš i tu, ibaj. Nie možem, dušičko, bo sam še zahlobel. Bodaj bi ti še u harlje zahlobelo, enki tu ibaj. Čekaj, da še dajak vybachtam do sebe. Znaš, kad ja pojdem, poci ostanje zanavše u sebe. Ja še mušim. Pod suknju. Ja še mušim pod suknju. Tu si mesto. Keći za života nje vyborel svoju žem, kuć tu pod suknju nje boraku. Elja naj se zna, ja še borel, reku. Znam jak si še boral, zato si i tu dzeši. Ljepše mi poved, dzeši vandroval do teraz. A skril sam še. A dzeši še mohol podzecke dokolo njednik zenič. A ucanu sam še do sebe. Ej, i co si tam našao? A nič. A znala sam. Marim si nič. Ideš i nič. Pa hodiš i znova nič. I veće vi Rusnaci ponosujece, že polovka z vas ostala njepoženjeta. Ale ljepše mi poveš, že čiši daco počustvoval, keď si prehodzel zvonka nuka. Bajako, fino bilo, až bjeglo u mnje, ale kad dirglo. A keď si prehodzel z nuka sebe, vonka sebe? Ovo i veše toška je stalo, ali i šake. A takie coška je, kad bi mi dakto s prebačenjom kopnul dušičko do zatko. Tebe i tvoje klopske storti vše kopaju do zatku. Dušičko? Co? Ti agad kad bi stela dako skrilica. Dušičko, šercočko, bili krištalju moja. Gdje si klopstvo? Gdje si pes? Znjarmaj, skrić, zvrežnaj še u njih hovno zmažnje s prebačenjom. Derme, kad sam se uvredzela, derme! Dušičko, buzaj se boljic. A znaš i sama, že ja to nje možem zrobic. Znala sam. I ja še pitam, hoć so. A i ev to co še vi voluje za pana pani. Otkaj ono zna, že ja nje mala nic u starom Justinijanom. I co ono zna, co ja u svojih životov bula. Čija sam bula i co sam robela. Dušičko, ne znam otkaj mi to, ali pred sobom vidim prekrasnu caricu Teodoru. Vidim krasnu žensku tvar, z kodrej zarivuje velika energija. A vidiše mi, že še ja tam kolo tej palati krucam. Panie pa, nie znala sam zo z jakim velikim i značnim človekom žijem. Dušičko, nie mala ljem ti svoje životi, mali i drugi ljudze. Ti njejak treba. A upravuši. A to otkaši. A prave u ti mi mojo nješćese. To barže prihodim u sebe, še sam oddaljenši od sebe. Teraz sam už u fazi ke še sam na sebe pripatram. Ali zdaleka. Ne vidim sebe, ali i ovo. On je prerivno prisutni, ali ceškalj daleko. A kto to von? A gospodi Dušičko, ša von. Neprerivno ho provadzim, analizujem, ocenjujem. I tak, pokle jedna osoba kape umera, druga vyhodzi na scenu, obterhovana z uznašljivstvom prešlosti. Žije drugi život. Je spodzivana s tim, co še i u tim drugim život se slučuje. Vaša realnost, vaša kara. Vžali vam meno, pomišali jaziki, vysterali pametanje. Blokace jak šljepi.
робіть від швітання до змерку, кусаться jeden другого, як жвірі, пуйкаю вас jeden на другого. Dušičko, ktoškaj hutori, ti čula? Cesno vam u vlasne iskori. Seljiceše, ali nigdje ne nahodzice mira i pokoja. Vi prekljati. Ja u savku ne može nitko nič. Preco si kljeknu. Stavaj na svoje nogi. Tak, stavaj, stoj so s visoko dvihnutu glavu. I horši je od najhoršoho, ljepši od vas. Nie kljekaj, človek. Stoj so s visoko dvihnutu glavu. Umri kad treba. Preco si privedla do to tu otrehlo. Pađ jak mu glava hordo viši. Zvihaj glavu, tak. Co się tu slučuje? Skriče mi tu. A gdježe sme? Tu, tam, šadzi, nigdje, ali sme. Skrič, že sme, naj znaju, že sme. Nas tu nigdje jest! Nas tu nigdje jest! Nas tu nigdje Ne tu, tu, na svojim. Až do neba vám najšejše zvýhne našich šercov mocný hlas. No, dobre. Nija tu. Nigda ih njet, keď si su potrebni, hej. No je, Angeli, privozače, zaže se hun su tjedni. Ja tu a jej njet. No je, pritrimaj po spadnju. Švitko bež bo zveri spadnju. Reku švitko bo zveri spadnju. Cože to stalo? Prilab bo zveri spadnju. Mili moj, nie było tak poradzene. Podpisane i dokvarene, że ja mam tebe pomagać u privodzenju. Nie tak było. A nie możem poveć, že nie tak, ale prilab bo zveri spadnju. A gdzie ona? Na isce. Gdzie Teodora? No je, prilab po spadnju, hej. Drevnjeli, zaslupli. A ti, co ti? Ja, ne, bagren. A cože ti? Ja, kišik, verba. A ti, co ti? I ja jakišik pnjak. Topolja? Točno tak, Topolja. Ja nič nie widzim. Ani mnie nie widzisz. Nie widzisz. Tebe vidim. Vidim tvoje bile celo, belavi oči i na glavi venčik zo zvodove leliji. Jaka si krasna, mila moja. Bože, a ja mušim ist. Čekaju me novi kraji, novi spokusi. Može budeš tam za okeanom. Moja sudba zapečatovana. Da hoć nigdje ne pojdem i nigdje ne ostanjem na iste vihodze. Budem čekat. Može bud ti. Ti muko moja, ljevodah to drugi. Do toho kraju. Daras. Na vracice.
Bolo to všetko, co sme vám pririchtali za dneška večer. Reprízu tej emisii môžete upatriť už tej noci, odnosno na jutre, na 2 hodiny 5 minúty i na 15 hodin i 10 minúty. Tiž tak i totu i veľmi skorejšie emisiji môžete upatriť i na našim web sajtu. U meno ekipi, ktorá ju pririchtala i realizovala, ďakujem vám na uvahi i žadam vám príjemný večer. Dovidenia.